Evo ga, 6.1.2018. Ima negdje 16 stupnjeva, 16,5. Pčele čim sunce izašlo, krenule su izlaziti. I lete. I to jako, jako dobro. Maslačak. Maslačak? Da? Ovi stvari. Svašta. Vidio? Da ga snimim. Šta? Stršljen, a? Da. Stršljen to napravio čovjek. Pogledaj koliko je. Ti si ovako zaglavljen, ovako. I tu, vjerojatno su ga pčele Ugledaj. A čovječ. Kole, vidi maslačak. Evo vidi. Da. Evo, rodna boja košnice. Ima ih trenutno 35. Jedna je uginula, a ne znam zašto. A? Samo što je neko zgazi. Krilo, a? Ne, dio. Čekaj, ova nam je uginula. Koja nam je uginula? Ova. Hajde otvori. Da snimi to. Ovo je donji snimi. Taj. Odnosno gore. Evo. Ali meda ima. I to puni ravno. A u donjem nastavku nema. A bilo ih je dok je bilo... Viš šta jedan napravi? Ovo je malo otežalo, pa smo morali podbaciti. Ovdje ne udara sunce, ovo je sada istočna strana i tu nema sunca trenutno. Pa ih ni nema toliko na letu, ali onaj drugi dio. Prednji dio LR-a. To ima. To je osunčano i zato su čepa toliko, zato ih je toliko izašlo. I ove pojelice koje su sad trenutno, umjesto da su u mašini za suđe, one su, evo, šta se dogodi, iznutra su, kako smo stavljali probiotik i sunce, i evo, dogodi se, na stjenkama se stvore kao te nekakve alge, ali to se da oprati vrlo lako, to se i ljuštri.
Ovo je platforma vam. Platformi koja se izvlači na dvije strane. Dvije strane se izvlači. Trenutno je u funkciji samo kao stacionar. Ne seli se, malo je, dosta je teška i nezgrapna. Iz tog razloga ni ne selim s njom. Ali evo, služi svrsi. 9, 18, 36 komada mislim. Da stavim. 5, 7, 9, 9, 18. 36 komada na platformu stavim. Ukupno ih ima negdje oko 100-102 košnice na ovom stacionaru. Evo ga, to je to za sada.